Dilolostro YouTube channel laha hi le xigodini. Tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela. Hi bombisa ririmi rero. Xiyimbeleri Benny Mayengani the President va hatama va yisa emahlweni ku va endla hi vomu ku va cincacinca gere ya basketball. Hi ta tsundzuka leswaku ri siku ra 13 loko va ta va mbali gere leyiwani swi vange milomo eka Gaza. A va ambale gere leyiwani eka ntirho wa ku tlangela ku velekiwa ka vona lowu endliwa ePalms eJoni eXawela. Leswi endzhaku ku tlangela ntirho wa ku velekiwa ka xiyimbeleri Benny Mayengani the President swi nga tswala swivulavula. Vanhu va kombisa leswaku ri Benny Mayengani the President se va kopela xiyimbeleri Mr Post hi ku mbala gere ya basketball. Hi vona xiyimbeleri Benny Mayengani the President va tama va yisa emahlweni ku va cincacinca gere ya basketball. Va rhangi va mbala leyi a va yi mbalini hi siku ra 13 ivi va tlhela va vuya nakambe hi muxaka wa gere. Sweswi va tlhela va vuya nakambe ra vunharhu hi yin'wanyani gere ya basketball. Se mi ta swi vona leswaku ri kahlekahle Benny Mayengani the President hi endlelo ra vona se vo konyolola kumbexani vo khanya eka swivulavulo leswi nga kona leswaku ri Benny Mayengani the President va kopela xiyimbeleri Mr Post hi ambalelo leriwa. Se mi ta swi vona leswaku ri ya magaza yi sukile hakanene. Gazankulu ku rhula a yi na kona. Leswi hala ta avelana na n'wini eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Ka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla. Nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela. La ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini leyi i channel ya n'wina ya ka Gaza.